umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, inshuti bakunzi bakundwa umuryango mugari Rio News Press. Nongeye kubasuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo kuri mugoroba wa tariki 2 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025. Ngarutse rero n'amakuru akomeye cyane. Aya makuru muranyemera tuyahere muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu Amajyepfo, aho ni mu gace ka Karehe, mu gace ka Minova. Hano ni kuri route nationale kabiri werekeza Bukavu. Rero nuko hano haje kubera ibintu bikomeye cyane tujye kugenda tugaruka. Abaturage rero bamaze kwirukana M23 mu birindiro byayo muri aka gace ka Karehe. Bamwe mu baturage bamaze kuraswa. Byose rero tujye kugenda tubiva imuzi ni muzingo ese byifashe gute muri aka gace ka Karehe. Muraza kunyemera kandi tunyarukire mu gace ka Fizi, hafatiwe amakamyo 7. Bivugwa yuko aya makamyo yari yerekeje mu gace ka Karimi ndetse na Masisi. Na makamyo M23 n'abarwanyi batwirwaneho ndetse na Red Tabara. Aya makamyo 7 ese yafashwe arimo ibiki? Byose tujye kugenda tubiva imuzi muzingo. Muraza kunyemerera atunyarukire muri Pinga, aho Wazalendo VDP Wazalendo CMC yagabye ibitero karundura, ibitero simusiga ku birindiro by'abarwanyi ba FCM 23 biherereye hano muri Pinga. M23 ikabura aho igahungira mu mashyamba. Ibi rero tujya kugenda tubiva imuzi muzingo nyuma yuko M23 ishatse kwimura ibitero ngo ibizane muri Pinga yigarurire ibiti bya Parumier ndetse n'amabuye y'agaciro. Murabizi ko iyi Pinga irimo ibi bintu. Rero M23 nuko kano gace ka Pinga imaze iminsi ishaka kugafata, imaze iminsi ishaka kukagabayo ibitero gusa. Kuri umunsi wa tariki 2 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 2025 nuko M23 yakubiswe n'inkuba rwose itagira amazi ingabo za Wazalendo VDP Wazalendo CMC. Byose rero tujye kugenda tubiva imuzi muzingo, kandi muraza kunyemera tunyarukire ku masezerano igihugu cy'u Rwanda cyamaze kugirana n'igihugu cya Burkina Faso. Amasezerano akomeye cyane. Ese aya masezerano agamije iki? Ese aya masezerano agiye guhindura iki? Rero byose ni ndani kwa ndani, 5 kwa 5 kabisa. Tujye kugenda tubiva imuzi ni muzingo. Muraza kunyemera kandi tunyarukira kujya amazi magari, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru aturukayo abitangaza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kohereza amato 2 ahetse ibibunda byo mu bwoko bwa nuclear mu mazi magari, aho abo bwato bwari buri kwerekeza ku gihugu cy'u Burusiya. Ibi byaba bigiye gutuma igihugu cy'u Burusiya cyongera kuraswa. Byifashe gute? Rero byose tujye kugenda tubiva imuzi muzingo. Ni David Hussein no nkuko unyumva 5 kwa 5 ndani kwa ndani. Tujye kugenda tuva imuzi muzingo kuri amakuru. Hagati aho reka mbanze mbasuhuze abatara mu mu bice bigiye bitandukanye. Kambanze mbatere yambo, reka mbanze mbifurize kugumya kugubwa neza. Abadivantiste nizere ko isabato yagenze neza. Mwese nizere ko weekend yabagendeke neza muri rusange mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Abataramu muhere mu gihugu cya Uganda, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse United Kingdom, ibihugu bigiye bitandukanye nka Malawi, Maroc ndetse ibihugu Central Africa nka za Mozambique kabisa. Mbateye yambo wowe aho uri hose ukurikira ururimi dukoresha tukugezaho aya makuru. Ndagushimika nkwifurije kugumya kugubwa neza. Reka mbasabe kuza muna subscribe zanyu mu bice bigiye bitandukanye muhereyemo. Mu Gifaransa ni sabone. Reka mbasabe kugira ngo muzamura likes yanyu kugira ngo tufashanye muri iki kiganiro ndetse n'ibindi biganiro byose bigenda bitambukano kuri Rio News Press. Reka twihute cyane rero, commentaire yawe ntuyibagirwe mbere yuko rwose twinjirana. Reka twinjire rero mu ntara ya Kivu Amajyepfo mu gace ka Karehe, muri aka gace kitwa Minova gahereye mu ntara ya Kivu Amajyepfo kuri route nationale kabiri ku muhanda werekeza Bukavu. Rero haje kubera icyitwa isibaniro rikomeye cyane hagati y'abaturage bo muri iyi territoire ya Karehe mu gace ka Minova. Ni imyigaragambyo yirukanye ibirindiro bya FCM 23 muri aka gace ka Karehe. Iyi myigaragambyo yatewe n'iki? Ni imyigaragambyo yateguwe n'abaturage ku birindiro bya FCM 23 rero, aho abaturage barambiwe ubwicanyi bukomeje gukorwa n'inyeshyamba za 23 muri aka gace ka Minova muri territoire ya Karehe mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Rero ngo byagenze gute M23 nyuma yuko irashe umwana w'umusore wo muri aka gace ka Minova
muri territoire ya Karehe aho uyu mwana w'umusore w'imyaka 19 yarashwe n'izi nyeshyamba za 23 ngashinjwa kuba ari umwe ngo mu batanga makuru mu gisirikare cya Wazalendo VDP. Rero abaturage baje gukora icyitwa imyigaragambyo ku bintu bya FCM Ventura, ufite inkoni akayijyana, ufite ngo isuka akayijyana, ufite umuhoro, ngo ufite buri kimwe cyose, amabuye, ngo batera ibirindo bya FCM Ventura hano muri agace ka Minova muri territoire ya Karehe. M23 ngo yaje kugwa imishwaro, ni mu gihe bivugwa yuko muri imyigaragambyo M23 yongeye kwisasira abandi baturage bagera kuri 7 ibarashe mu ruhame. Amwe mu mavideo turayabagezaho muri ya groupe, bamwe mu baturage bagaragaye ibarasa mu ruhame, ndetse n'uwo musore ikaba yamurasiye mu ruhame, aho amavideo agiye tugeraho turagenda tuyabagezaho muri ya groupe. M23 ikomeje gukora ubwicanyi bukomeye cyane. Gusa no muri iyi territoire ya Karehe mu gace ka Minova nuko n'ubu magingwa ya abaturage bamaze kuvuga ati nagahenge baha abarwanyi ba FCM Ventura. N'ubu ngubu tuvugana harimo amakuru ari guturukayo avuga yuko abaturage banze kuva ku biniro bya FCM Ventura, bavuze ati mwe twese muturase, ariko ntago tubashaka muri territoire ya Karehe. Ibyo ni bikomeje kugenda rero bitangazwa na societe civile muri aka gace ka Karehe. Ni ubwicanyi bukomeje gukorwa n'abarwanyi ba FCM Ventura mu bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru aturukayo akomeje kugenda abitangaza. Reka tunyarukire rero mu gace ka Fizi, hano ni mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Aka gace rero nuko kaje kuba kafatirwamo amakamyo agera kuri 7 yarahetse intwaro ndetse n'ibyo kujyaho. Amakuru avuga yuko aya makamyo yari yerekeje mu gace ka Karemi ndetse no muri Masisi, nkuko amakuru abitangaza bamaze ko bayaduha batara mu muhe baherereye hariya muri Fizi. Aya makamyo 7 rero yaje kuba yagwa muri ambushi y'igisirikare cya FDNB. Mvuga ati coup de chapeau kabisa, salute ku basirikare ba guverinoma y'u Burundi, abashinga naye kabisa bakomeje kugaragaza icyitwa ubwitange mu ntambara bakomeje guhanganamo na AFCM Ventura. Mboneraho n'umwanya wo kuvuga ati ubundi buriya RDC yakaye kwa yegurira igisirikare cy'abarundi kari agace ka Uvira ndetse byimaze n'intara ya Kivu Amajyepfo ikayiyoborera yose, bitewe n'ibikorwa iki gisirikare cy'abashinga naye bakomeje kugenda bagaragaza mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Burya umuntu nakora ikintu by the way ikintu mukakibona mujye mushimira kabisa. Coup de chapeau kuri FDNB, igisirikare cya guverinoma y'u Burundi bakomeje kugaragaza ubwitange ndetse n'imbaraga bahangana n'izi nyeshyamba za FCM Ventura. Reka rero tunyarukire mu gace ka Pinga nyuma yuko rero Fizi aya makamyo 7 yose yaje kuba yasigara mu ntoki z'ingabo za guverinoma y'u Burundi muri aka gace ka Fizi. Rero mu gace ka Pinga rero nyuma yuko AFCM Ventura M23 ishinjwa kuba ikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudan, Somalia, ibihugu bigera kuri 12 rero aba barwanyi ba AFCM Ventura bamaze igihe kitari gito bakora icyitwa diplomat militaire mu gace ka Pinga, agace kazwiho kuba kabamo amabuye y'agaciro ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, harimo nk'ibiti byitwa parumiye, ibiti by'agaciro gakomeye cyane, amabuye akomeye y'agaciro. Rero M23 nkuko mubizi yo irwana mu gace bitewe n'ikintu gihari, irwana muri ako gace ikeneyemo inyungu igomba kuzagasahuramo. Rero M23 imaze iminsi ikora icyitwa diplomat militaire muri aka gace, nuko Wazalendo VDP Wazalendo CMC imaze iminsi ikora ubutasi bukomeye cyane ku birindiro bya FCM Ventura ahantu yakoraga diplomat militaire mu gace ka Pinga. Rero Wazalendo VDP Wazalendo CMC yaje kugaba igitero simusiga, igitero giteye ubwoba. Nimba bwira ngo ni igitero giteye ubwoba, ayo mafoto ndagena nyabagezo muri za groupe zacu kabisa uko bigenda binshobokera. Rero iki gitero nuko Wazalendo yaje kukigaba kuri ibi birindiro, aho bivugwa yuko abarwanyi ba FCM Ventura babaye nk'abakubiswa n'inkuba itagira amazi nyamuna, aho bahise bahungira mu mashyamba. Amakuru aturuka muri aka gace ka Pinga aravuga yuko M23 yatakarije abasirikare benshi cyane, twajyaga tuvuga ngo muri mirongo. Amakuru aturukayo aravuga yuko M23 yatakarije abasirikare babarirwa mu 107. By the way, n'abasirikare benshi. Ni igitero cyari gitunguranye cy'ingabo za Wazalendo VDP ndetse Wazalendo CMC nkuko amakuru aturukayo abitangaza. Ni ikintu gikomeye cyane, ni igitero cyatumye M23 ikangarana ndetse inagira ubwoba bitewe n'igihombo yari maze kubona yariguye. Reka tunyaruke rero ku masezerano igihugu cy'u Rwanda
cyamaze kuba cyasinyana n'igihugu cya Burkina Faso ni amasezerano y'ubufatanye bw'intwaro hagati y'ibihugu byombi nk'uko byagiye bitangazwa. Mwagiye mwumva ko igihugu cy'u Rwanda ngo cyaba kigiye gutegura umushinga wo gukora intwaro. Rero uyu mushinga nuko cyaje kuba cyagirana amasezerano n'igihugu cya Burkina Faso kugira ngo bakore izi ntwaro. Namwe makuru yo tugomba kugenda tubagezaho tanu kwa tano ndani kwa ndani. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya amazi magari cyongeye kugaragaza ubushotoranyi kuri iki gihugu cy'u Burusiya. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amasatellite yafashe aya mafoto cyongeye kohereza amato abiri ahetse intwaro ziremereye cyane. Izi ntwaro rero kazazerekezaga ku gihugu cy'u Burusiya nk'uko amakuru aturukayo akomeje kugenda abigaragaza. Ubu n'ubushotoranyi rero ngo ubw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kugaragaza kuri iki gihugu cy'u Burusiya kiwowe mu magingo n'uwitwa Vladimir Putin. Rero ngukorera reka mbasabe kuzamura subscribe zanyu, reka mbasabe kuzamura commentaire zanyu, like, share ndetse dukomeze kugenda tubana tanu kwa tanu ndani kwa ndani. Ni David Hussein kambifurize weekend nziza, weekend y'umugisha, mukomeze muhaye muronke kana amafaranga mafufu nibikomeze kubana namwe mu bice bigiye bitandukanye.